kan Inkhawm te lo tran do nanga ama sain Pathian thu thiang hlim I lo ngai thlang u Pathian nai ro ti chuan anin na ta yang cheu lalpa mit muin in ngai tlom ro ti chuan choi mo yang cheu fin na lama I beng I chita I thin lung hriat na lam matan I pek chuan ani hriat na I yawa hriat thiam theina po yau chuan tangkarua anga I zona ro phum ruk anga I zon chuan lalpa tri na chang I lo hri anga Pathian hriat na chu I chhar chuakang lalpan kan thu sir te kan zatan malmin som sak ro se amen lo tong trai ngu lalpa kan Pathian du tak min hmangai tu I khongai na te I hmangai na te kan donga zan in thlenga Inkhawm theina hun rem chang min pe ka wangin I hnen a lom thu ka ron se zan in kan Inkhawm hi nangin min uapla kan tia piang I ro pui na ni se chu chu Isu Krista mi ka ron di le amen Tantu Nl.R.Lalnunsangi Ralte Group 4 lo somang Pathian thu thiang lim lo ngai thlang u Jacoba bungkhat chang som ni panni na changa ni nga na ni ma sela thungai thlatu te mai ni lovin zom tu te lo ni zok ro u chuti lo chu ma ni in bum in lo ni da ange tu po thungai thlatu ni a zom tu ni si lo chu mi dar thalanga apian pui mai ngun taka in en ang chu ani ngun takin na in ena akal bova mi engange ani a in thengil ngal si chin amai ro chu tu po dan fam kim zalen na dan hi bi a chutianga omrenga ngai thla a thengil le mai chin tu ni lova zoma na thok fau chin tu ni zok chu chumi chu athil ti a mal somin na omang ti thleng hi ni selal pana thu kan Chhiarte malmin som sakro se lo tong chayang olal pa kan Pathian min Hmangai tu event na le I ompui na te kan donga voini lengin kan hun man na kong sang sanga te min ven nuwa zanina ke ni Ramhlun North Kristian Thalai Pawl te hun cha min pele a hu hovin Inkhawm na hun te kan nei thelo chung po in lalpa online na Inkhawm theina hun rem chang te min buat sei sak le wangin hena lom thu kan shil chea zan ina he hun lo hmang ve tu zong zong te kan zawain nangin I tharau thiang lim hun khatin min ompuila tin zan ina kan hun man tur zong zong te ikut pha ro puya kan ron hlana chanvo nei tu te helpa nangin din puila anin puwa chana te thataka an hlen theina nangin mali som sak turin kan ron dile tin zan ina Kumpuan Thupui te kan zir hodona Kumpuan Thupui Chhiartu lalpa nangin lodin puila kan Thupui zir turte lalpa Pathian nai ani na angin kan thin lunga theu nangin na ron thokin lalpa thu oina nun le lalpa nangma nai na nun kan lo nei theu theina turin nangin min chan pui le bokang che zan ina lalpa kan member pui dam lo na emo harsat na nei apiang hena nang lo omla an harsat na te an mamo na te I chan puya I ompui turin kan ron dil sake kan hun man tur zong zong te ikut pharo puya kan ron hlana chung zong zong chui fa pai so Krista hmingin kan ron dile amen tuna chuan kan Secretary hnen atangin Thupuan tur om te I lo ngai thlang u zanin online Hmanga kan Inkhawm lo chim tu zong zong te dalpai Isu Krista mingin chibai kanin bo kani kan Inkhawm dan hetiang ani Hruaitu hi pu Zodingliana Zote branch leader ania Tantu kha Nl.R.Lalnunsangi Ralte Group 4 ani Kumpuan Thupui Chhiartu Lallawmzuali committee member Pathian fakla satorin Nl.R.Lalnunsangi Group 3 ani yang tin Mars la Faith Promise Hlantu Tv.Lalduhawma Zote Fin.Secy Group 3 ani yang tin tun Pathian ni hi sunrise service kan man hun tur ania biakin mual biakin akan hmangdona
zingdar nga Tantu rani Hruaitu turin pu Zodingliana assistant leader Chhiartu turin pu Zodingliana Zote branch leader ani ang tin Easter Sunday tlai hi chongai tong try kan nei hun tur ani dona Hruaitu turte bigin muala tlangwal Hmanga isanga Assistant Secretary Evangelism Committee Basic muala Robert Lalchandama Vice Chairman Evangelism Committee te ani ang tin kan Inkhawm le hun tur hi April ni som pani ani dona member Ralte Pawl tong try zan ani ang Hruaitu turin Nl.R.Lalnunsangi Thupui Pacho Committee Member Tantu Lalhriatzuali Group 3 Chhiartu Pulalrin Fela Committee Member Bible Chiana hun Hmanga Bible Chhiartu turin Nl.R.Lalduhawma Group 4 ani ang Faith Promise Hlanna kan lo nei do nga March thla Faith Promise min hlan sak turin tlangwal Lalduhawma Zote Finance Secretary Group 3 ilo so mang Pathian mai lo kunang u olal pa kan Pathian min Hmanga zanina keni Ramhlun North Branch KTP te Inkhawm na hun thatak te min bo se sak le awangin lomthu kan sila che tinlal pa March la chunga ta na kan rina thutiam Faith Promise cheng noi khat sangriat zakwa te I hma kan lo keng le ani a heng kan rina thutiam te hi atulang anga manani theinan le iram zaunan nange min ti thiang him sakang che tinlal pa apetu zong ten pekle zel duna thinlung kan neya pekle zel tur de po kan nei theinan atharin mal min som le angche heng zong hi fa pai so Krista mengin kan dilin garan hlane amen Pathian fakna hla saturin Nl.R.Lalnunsangi Group 3 ilo so mangu Mania lungai naru Hmanga ishing fa te tan cross uata mangai vanga tuarna kantana robui tisen robui ber to alo long tuaka o mangai na robui o zangai na suala tang tisen lu to alo Vanga beidong lungai te tan cross ti sen lua chuan dam nga o ka fil na machwani zangai ka di khungai na chule tumin karon pan se ma se li sum zong ten le pak si Tisen lu cross Lallawmzuali o mangai na robui o zangai na suala tan tisen lu to alo to Kristian sual vanga beidong lungai te tan cross tisen lu a chuan dam na Machwani zangai kadi khungai na chule tumin karon pante ma se le sum zong ten a le pak silo Krista tisen lu cross Lallawmzuali o mangai na robui o zangai na alo to Kristian sual vanga beidong
lấy na xóa là tan thì xem hù tu alo nó rèn chi paro quy bero se tuna chuan kumpuan thupui zirna hun kha kan lo nei don anga kumpuan thupui hi pathian hnai tinia hi central secretary pi buat sai ania kumsang hi somni atanga somni le pakhat chung zirtura ronti ania thenruka thenni in thenga chin hi kan zo to a to ber thenruk na hi zanina kan zir don ani inchir sakturin Lalhriatzuali branch committee member ilo somang o zanina kan thupui zirtur hi kan Hruaitu na soyang khan KGP kumpuan thupui pathian hnai ti zingami chenrukna pathian hnai tura kan dar thalang iswa Krista ti kan zir haudon ani ama sain Chhiartur Bible changaron tarlan hi kan chhiar ma sange petera thon khat bung ni chang som ni pakhata changa som ni pathum Krista po khan atwar sak cheu awangin hetiang ti turin kau in ni asin anya ka inzuina turin enton tur an nutsia cheu kha ani chuan thil reng ati swalawa aka angam thlemna awm heklau mi hawa awm lain a hau ve thung lawa atwar lain awau lawa fel taka ngai twa chin tu anhena chuana in pezoka ti le marka bung som chang somli pangana mishing fapa meu po rongbol saka turin alokal lava rongbol tur le mitam tak tlan na anun pezok turin alokal ani si atia lalpan kan Bible chan chharte mal min som sakro se lo chong cha yang holal pa kan Pathian do tamin Hmangai tu zanina te kumpuan thupui zirna hun chatak te min siam sakle wangin inhena lom thu kan shilchia kan thupui zir tur te lalpa nangman min zir puila lokna pakhatal kan ne cheu thena turin mal min som sakang che hengte kan lalpa iswar Krista mi kan dira che amen lo chhiar chanang soi honna Pathian hnai chungchang chumnga lai kan zirta a anunung ber atan Pathian le mishing tak lali swa hi Pathian kan hnai theina tura kan dar thalang ani thu kan zir haudon ani lali swa hi Pathian ni ma se mishing fam kim Pathian mishinga lo chang pa du zong ti a helea lokal ani a Pathian in khovel Hmangai awanga apek chandam na ron thlen tu ani helea rong a bol chungin apa Pathian hnain awma chu a rong bol na kan mu anya ka kan zuina turin enton tur tam tak min hnuchia chu wangin anun hi kan tan dar thalang fia ber ani hetiang hian soi ila pakhatna ano panlai achanga Pathian le mishing du sakna dong tu lali swa chu ano panlai achanga pa Pathian hnai reng ani zia le du sakna donga chang lian zel ani zia chanchin chhaziak tu ten antar lang ano panlai achang rengin Pathian le mishing du sakna adonga chanchin cha luka ziak bungli chang somnga pahnia chuan tin iswa chu afing deuh dewa alo lian tel tela Pathian le mishing du sakin awm deuh dewa ti kan mu no pangte ani lain anu le paten tempula an shwaya Pathian thu angai thla a achhiara zona azota temple chu kapa in ati chuti taka Pathian biak ina kalchin Pathian thu ngai thla a chhiar le chik taka zo chin ani awang chuan alo fing ta hle a mishing le Pathian du sakin a omta a ano panlai achanga lali swa nun chang zel hian thil tam tak min zirtira mishing le Pathian du sakna dong tura Pathian hnai poimo zia min shil ani Pathian le mi te du sakna dong turin Pathian chi a athupek te zom hi apoimo ema Pathian thu Bible le Pathian biak in ngai na mi ni hi du sakna don na poimo ani ti min shil ani Pathian tilom nun neya ama kan hnai chuan kan nun alo moi anga Pathian le midang te du sakin kanom don ani pahni na chongchai na apa Pathian hnai reng tu lali swat
nun chu chongchai nun ani a hun tam tak kha chongchai na na hmanga ano panlai achangin chongchai turle pathian thu ngai thaturin tempula akal chin rongbol na bul achan don phei chuan thalera chonghein fian rial hun a hmanga lom thu soin apa pathian ma a akuna pathian na thoro pui alo thlenin pa pathian a fakchin a hun khir lai ber getsemani huana mantira omzan po khan fian rial hun mangin apa pathian ne na chenhem ngai takin a chongchaya a zirtirte po chongchai na saturle chongchai na tel lo chuan thil ti theina an nei lo tur thu ashila ramhuai no chwangat phei chu chongchai chau lo chuan ati thei lo thu ashil ani pathian takle mishinga lo chang kanlali swame upo in chongchaya pathian hnai reng ani chuan keini mi chak lo te hian chongchai hi kan thla thlam thei lawang lali swa ang hian fian riala te biakina te munral chi le topic na hmuna te po pathian kan bel tlat angaya thlem na hau tak kan to changa pianga kan ral thuam chu chongchai hi ani chongchai na hi thil ti theina neya kan rong bol theina manrua ani a lali swa anga chongchai mi kan ni phot chuan hne na kan changzel don ani pathumna thunhai rol le in ngai tlom lali swa nun ro pui tak kan ta na dar thalang fia tak chu thunhai rol le in ngai tloma pa pathian avwan tlat hi ani engkim chunga ro rel tu lal le ho tu te ho tu ni ma se ama du dan le lom zong in hun amang lawa tlom takin alo pianga nazaret khote takte a seilianin ramrethe galilia rong abola arong bol na po in ro rel tu te zirtir tu le sa khoshwai tu te ain galili rama thingtlang mi te ashut na sajok arong bol chung zongin ro puya tum lawa ama ngei po chu rongbol saka tur ni lovin rongbol tur le mitam taklan nana anun pe jok tura local ani thu asoi mesia ani ti po thup tla turin azirtir te le athungai thatu te acha chin kandar thalang lali swan thunhai rol le ingai tloma rong abolang khan keini po mani inda cha in pathian thu thuwa turin in tulut ila pa pathian lalna le thunei na hnuaya akun angin keini po pathian du dan da lalzelin ama hnai ila mani thuwa lovin min Hlantu kan pathian du zong izong zelang u mishing in lai chin na ate pathian rong kan bol na ate hian thunhai rola in ngai tloma har du khop mai lali swa kan en lo chuan pathian thu akoi angela zomte kan chunga ho tu arwa te thu zomte hi thil ol ani lo ma sela li swan anun le thil ti in kan en ton tur min hnu chia to si a chu chu kan tan dar thalang ani palina mishing fam kim swal na nei lo kan dar thalang lali swa kan ena langsar tak mai chu mishing fam kim ni si swal reng reng nei lo thiang lim fam kim ani na hi ani Indian Presbyterian Kaushan Thurin Puan swa number panga na a lali swa Krista chungchang kan mu chu ani chu chatuan fapa pathian tak le mishing tak nula thiang lim marishin ma se swal nei lo ti hi ani Iswa Krista chu mishing fam kimni ma se swal nei lo ani chu wangin athiang lima arong bol chung zongin swal ka afi hlim ani chu mai ni lovin swala pomzam ngai lova swala hwa a ni chu ni lo chu ni lo ti hi anun kai shwai tu le mi te azir tir dan ani lali swa chu mishing fam kim ani awangin thlem na tin reng tok swal ero chu swal lo ani aril achama atuya hala achang chuan athin arima acha thu po kan mu apa in arwat no in tur chu a hu phur tak mewa theini se pumpel adu ani ma se chung pumpel chu thlemna thlem tu lom zong tak ani ti asya a thlem tu chu adau dala nom chen na te leiro pui na te pathian rin lo na swal te chu a hne vek ani iswa Krista mishing fam kim swal nei lo chu kan tan dar thalang ani chuan keini po kan thiang lim tur ani fam kim lo ma ila swal chu kan dau anga kan hne tur ani don lom ni keini Kristian chalai te hian swal laka in thiar fi limin kan lali swa thiang lim na nun hi kan chom pui ve thei angem le tlang komna lali swa nun ro pui le en ton tlak soi tur tam tak a om a in pek na thuk ziate a hwai sen ziate a rinom ziate midang te ta na nun a pek zo ziate po soi tur tam tak a oma heta hian kan soi vek seng lo ani chu kan tan dar thalang ani a
Iswa Krista chu mishing fam kim mai ni lovin mishing diktak Pathian in mishing te omdan tura adwan nun chwa puitu ani chongchaya Pathian a hnai reng te in ngai tlom taka rong a bol te le mishing fam kim ni si swal nei lova a in vong thiang lim tlat te chu kan tan en ton tur ro pui kan dar thalang ani lali swa nun zirin kan nun kong zo ila Pathian kan hnai don ani ti thleng kha zan ina kan zir kan thupui zir hau thei chu ani a soi hau tur te hi kan chhiar le nge pakhatna lali swa chu mishing fam kim ani zia le swal nei lo ani zia hi han soi zau te u pahni na engtin nge lali swa hi kan dar thlanga kan man reng theyang ni tina min be tu swal ne zel thei dan tur han soi hau te u kan Bible chan chhiar te le kan thupui zir hau kan chhiar chwa te lai pan kan za ta man min som sak ro se Thupui poimo tak mai kan han zir ho le thei ta a Pathian hai chung chang hi zanin hi azirna telvoi khatna pokon lo mai theya masabera khan Pathian hai omzia kan zira patina Pathian hai poimo na apathumna engtin nge Pathian kan hayang apalina Pathian hai tu te nun ti te pangana Bible Pathian hai tu tele tu na kan zir kha Pathian hai tu ra kan dar thalang Isu Krista ti ni a khang te kha kan zir poimo deuh te chu ni a ke ma ni a po tu na kan zira tang ringot po khan chin chi tur le en ton tur lal Isu Krista nu na tang te pon kan hre thei ome ke ma ni kan in song he zel theina tura ta na poimo chu Pathian kan hai theina tura ta na poimo chu Pathian thu Bible chhiarte Pathian biak in ngai nat tele tong trai te ani ti tuna khan chiang takin kan zir lai khan min zir tira khang kha zan ina Inkhawm tel zong zong te po hian kan ril ruin chin chila zom tlat itumang u he kan thupui bu hi mani a Chhiartu mo nei du kanomani khachuan kan Secretary te hena angai event theya alak mai the ni ti kha lo hretel taila thome khati zong kha zanina ka Inkhawm na program kan man thei te chu ani a kan hun top lo mangdon anga lo tong trai na lo soi ru lang u kan pa vanami iming zaum ro se I ram lo thleng ro se I du zong vanan tiangin lemin ti ro se ni tin kan ei khopin cho min pe ang che kan chunga thil ti sual tu te kan ngai dam angin nang poin kan thil ti sual ngai dam ang che sual tu ra thlem na min hruai lu chuang che mi sual laka chuan min chandam zo ang che ram te thil ti thei na te ro pui te chatuan itan sia